minuman mak sini ke program bah yang khat nung kong do ya i top most leader jong ni apa Meghalaya ya iba Crimson walang bain ai chikitin artin ya ga tentang si terhadap snap habis snap kemarin chat Ayurveda please go Good morning. Mari chat Ayurveda morning. Morning. Ginap na kasi dokumen ba mata kasni kade kasni ka ba mari chat Ayurveda keladap khatways ng karta jumta. Itu sarong bang idot hapo ka mari chat Ayurveda ba ka GNT jongi menta kum ka company mari chat Ayurveda kalayat khatways ng bat nadula syai layat lapten yung sinang bakhat Jadi sarong ba kanila company ka ba layat bha ba batray bha ba hilap ba natapor sa kampor kanang janay kanang bha ng ka. Nakalian jong kasno ay Khublei kanang kasni yo MD jong kamay chat Ayurveda Ashok Bulhari ubre MD jong kamay chat ni ay Khublei ya kajing system ya kajing start jong ba Leng baju kani kamay chat Ayurveda kalayat bha kumni kumbagi dalap menta bat ai kamay yang ai iwe kibom dan kino kilat jing kamay kani kalau kakabu ya kiwe ki parok dese kibom patip ya kamay chat Ayurveda ada pikwa banio kamay ada pikwa banio jingmyntoi na kamay chat wan banya kendu ini ngin patai pi na mata jingmyntoi bat jingmyntoi kinyo na kamay chat Walang bala ai tu bejing keren nek kensoi dan mentah engkot yang ibe senior bah pok Meghalaya ya i ba Albert Rumno Khublei Shibun Good morning Marijaj. Morning. So I'm standing here on behalf of all Meghalaya royalty team, and we would like to give big thanks to our MD Mr. Ashok Kulahari who had brought this very good, fantastic company in Meghalaya, where which many of people out here also they have started earning through my recharge with this wonderful products and wonderful plan. And we hope that in future this company will keep on exceeding and it will do its best in Meghalaya, in entire India. So thank you, my recharge. Thank you, Mr. Ashok Kulahari. Jai Hind. For your short speech, we thanks our MD. And now I would like to call among the, the women's power in Meghalaya, because here in Meghalaya I can say many of our members are women. So without the women's speech here, how can my recharge grow? So I would like to call one of the women who is very young and energetic to give a short speech. Thank you. I call Paralok हमारे साथ अभिनेता मेरा नाम खम्भा है। मैं इवेंट इमरो डायरेक्टर हूँ और आज के दिन हमारे साथ अभिनेता के एनिवर्सरी है। सो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर MD अशोक खुलारी।
लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, उनके स्ट्रगल लाइफ के बारे में बात करते हैं। उसका भी लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुआ, बेचारा को कभी खाने का भी नहीं मिला टाइमली। पैसा है लेकिन खा नहीं पा रहा है। हम लोग दोनों भी कभी एक ही होटल में बैठे, क्या खाएगा मैडम, रोटी खाएगा, ऐसा रात हो गया हम लोग आ रहा है। वो टीम कर रहा है, उसका फैमिली उसको फोन कर रहा है, वो प्रोग्राम में बिजी है, उसने एक्सक्यूज दे दिया। और जो दूसरे लाइफ क्या होते हैं, नहीं मुझको तो शाम का 6 हो गया, ड्यूटी खत्म हो गया, इतना प्रोग्राम करना था खत्म हो गया, अब मैं अपना फैमिली को लेके खुश हो जाऊंगी, मुझको ये लाइफ नहीं चाहिए। लेकिन इसका एक विश्वास था, इसके पास इतना ज्यादा टीम नहीं था, लेकिन मुझको देखकर शायद उसके पास एक विश्वास था। हमेशा हमें शिलोंग से चले जाने